Biyag ti tao. Mapana ko, nanang. Awan ka di tinalipatam, ami. Awan, nanang. Kita meter aramidem ijay Wan, nanang. Awan pagdanagan nyo kung nalang arudon. Agsingsingput ka ijay Idi pala kalman akas tati bagbagayo. Awan ka dit pa nagtalak yung kanyak. Palagiplaeng anak ko. Nang runa katbak ng tiagbalin nga amom. Amangan no aramidem manen tijak kayat. Saan man natilay palpalagipyo? Napalabas lang arud dagitan. Nagbalbaliw akon. Dakkel magayam ti balay da, madam. Nalawan to at idalusak no kwa. Pasensya kan, ani. Adda lang amin na panak. Iso ati driver mi ti binaon ko anang sukon kan ka. Ay, okay lang, madam. Tinapatag. Safe and sound na si mangput da tao. Nagmerienda kan? Nalpasin, madam. Pinagmerienda anak ni Rodela driver yaw. Nasaya at mat nga rod no kasta. Ti silad iti first floor ti agbalin a silad mo. Isurok to kan ka inton madamdaman. Okay, madam. Agluto, agdalos, aginaw, aglabakan agpalingke ti aramidam ditoy. Dua kami laang matkit dikin ni Papa nga asikaswam. Okay, madam. No may papanmat ka dagiti appliances dito'y balay, agsaludsod ka kanyak no adda saan mo nga ammo, tapno saan ka makaperde. Nalawag ka di? Wen, madam. Kastanto teramidag. Ala, sumurot ka nga rodan kanyak ta isurok ti silid mo. Inton bigaten ti panangrugim nga agtrabaho, tapno makainanakamat. Manu nga oras mat ti biyahem. Welcome to Jenna Almoida Drama. Italang anangalad madam iti babaunan da ami. Apay, awan ka diti sigod na babaunan da? Awan, baknang dangag paiso, ngam isudat aglaba, agluto, ken agdaldalos idi awan kapay. Italang anangalad tabisi ni Madam Carmen, ken saanen akabailan ni Sir Mario nga aramiden dagita. Ay, nasayaat nga ron natap na ang damo pagtrabahwak. Una, Nabayag ka dito yan? nasurok nga upat atawan kon. Ni tatang ko ti driver da ide. Ngam saan mo tin akabailan ni tatang, iso asyak tin sukat na. Kasta iya? Magustuak mo ti sweldo dito'y sika. No may papan iti sweldo, saan nga imot da sirken madam? Amuda nga mintiriga ti trabaho tayo. Iso anagasat ta, tanakatumpong ta iti nasingpet nga amo. At daman madlaw ko iti katulong tayo, anak ko. Anya day ta, Papa? Kaslad da mading nga ugali na. Saan naman nagisam? Da kayo kit di mo. Seryoso la siguro ti panagrupropa na. Kan adamot impakita na barangay kan police clearance na, Papa. Iso nga awan nga rod pagdanagan tayo. Sapay la kuma, ta saan to nga agaramid iti dakas? Kumpleto ti dokumento na, Papa. Iso adi kay kumaagpanunot iti dakas. Nangyagak iti groceries para kada kayo, nanang. Ay, agyaman na ka, ima, anak ko. Kwarta ni Ami tinaigatang kadagita, nanang. Amay. Ni Ami nga apuyo asino kumapay ngay. Aywan. Apay dayjay, nalipatak matan. Adang arod ang trabaho ni amay. Adda, nanang. Isuna laeng taadayo ti ayan na. Nagabrodan. Saan, nanang? Katulong ijay syudad. Ay, kunaklano nagabrodan. Di na kayat ti agabruday jay, nanang. Anya nga iti plano yo. Talaga ka di adiyo kayat ti agnaid ijay patad. Awan kadwayo ditoy. Awan pa'y kaarubayo. Agawid tayon ijay balay. Hindi mo man ipapilit ti kayat mo si Kaema. Dito'y nga rod mat ti kayat ko apag naadan. Wen angam adayumet ditoy. Ken agkabaw kayon. Anyang agkabawa sa asawam mo. Kabalak tagbiag nga urewan kadwak. Napigsaak pa'y mat. Adayumet ngamin ditoy ayan nyo. Sapay awan signal. Ken amag na iti mano nga oras. Angam no dito iti kayat yaw. Awan maaramidak di tananang.
Saan kun nga ipilit ti kayat ko? This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Sir, anya nga oras ti check up yaw? 10:00 manan. Agrubat tayo nga roden? Awanan na lipatan nyo, sir? Awanan? Titulbag tilugan nyo ngay, sir? Awan. Adday ti drawer iti silad ko. Inkaman alaen. Ne, jak kayat, sir? Amangan no adda mapukaw kat siyak ti mapabasol. Sigagid ti mat. Adda pa nagtalag ko ken ka. Mapagtalkan ni tatang mo a driver mi ide. Kat patsyak akas jay kamat. Alan, inka kat di alaenan. Okay, sir. Mabitlaan nga ron. Uy, Rodel, nakitak mo ta si Murk kay ti silid ni Sir Mario. Wen, tayo nalak ti tulbag tilugan. Kastaya. Ay, anya nga oras sa malpas ti check up ni Sir? Ay, diyak mo. Depende no daman maure a laboratory na. Ay, ni Madam Carmen ngay. Anya nga oras ti panagawid na. Di na imbagaken gaya. Saan nga road? Oras siyak, diyak mo. Awan mo't nadakdakamat na kanyak. Apay anang saludsud mo? Ay, kwa. Tapno amok, anya nga oras ng timpla kiti Diyos na. Agtimplakan tulangan no sumangpet. Wen matkit di, Sige, panahon ka pa. Agur-ureng aminin ni Sir Ijerwar. Sakit 10:00 ti appointment na. Saan mabalin amala daw kami? This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Idulin ko na imbag tirelo kan bracelet ni Sir Mario. Ay, sigurado abalitok dagitaw ya. May lakok itinanginan no kwa. Ay, makatawan ko makidin iti trabaho. Naala kon ti panagtalak dagiti amaw. Ami! Ami! Ay, ni Madam. Ay, isimang pumagayaman. Ay, ilambang ko pa'y laang dagito iti pandagtipungan ko. Isiptik to lang no madamdama. Ami! Ayan mo! Ay, umayan, Madam! Ay, Madam, ati pa nagdalos ko, Madam. Simangpot kay magayaman. Kasangsangpot ko laang. Taylugan nyo ngay. Imbatik iti repair shop. Nadadaelan ak ngamin. Ay, isumulajak ng nga. Kasano ngay daytan? Agkumyutak pa'y laang Ami, ituloy mo to laang ti panagdalos mo inton madamdama. Agluto ka pa'y tamabisina. Anyat sapsapulin nyo, papa. Ti bracelet ken relok. Awan matan iti nang idulina. Anya? Tsak mat nga minan nakita iti silid ko. Ni, ayan na kumangay. Amangan mat no insuot yu, idi nagpa-check up kayo. Saan mat? Wano saan, amangan no na misplace yu laang. Saan Sigurado ak nga iti lamisahan iti silid ko tinang iti swak. Ay, jak mo papa. Awan mat nakikita. Amangan no tinakaw damatan. Asino kumatimang takaw ngay? Nabayagan da ami kan Rodel kada tayo. Kan italaang anapasamak ti kasta. Kitaan nyo iti kabinet yung amangan no adda ijay. Anyat ibagayo, madam. Huwag nga ron, Madam. Inayaban da kami, mat. Damagak la kuman no adda nakitkita yung a bracelet kan relo. Mapukpukaw ka di, madam? Wan, bracelet kan relo ni papa. Di na kanumutan mabirukan. Ay, no siya kawan amok dita, Madam. Oras siyak mat, madam. No kasta nga rod, amangan no na misplace na laang. Ti CCTV iti silid ni sir, madam. Amangan no mabaling nga i-review day jay. Saan mat nga rod nga agkuri day jay, saan ko pa'y anapatarimaan. Datayo laang mat nga upat ti adda dito'y, madam. Uy nga ron, Madam. Asino kumangay ti mangala? Ang mga no naragrag na, mat. Barang mabirukan ng tumat laang sapay nangina dagi jay. Regalo ti kapsat ko jay relo. Jay bracelet, regalo day di mama idi si bibiyag pay. Barang mabirukan nyo pa'y, madam. At dapay gayam sentimental value na. Wen nga rod, napatigla unay dagi jay ken ni papa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Dito ni, blouse na nang. Kan dapay sandal dito. Nay, sa anak nga agus usar iti kakasta anak ko. Tapno mapadasan yung matagi suot iti branded ako nada, Nangalaam mo't iti branded a blouse kan sandal,
Siyempre ginatang ko. Adda kwartam aya. Ni nanang mo't. Adda kwarta ka tagtrabaho ak. Awatan nyo kay din. Para kada kayo talaga dagitoy. Hello, madam! Simangpot ka din iti lugar yo. Wen, madam! Apay ka day? Damagagla ko man no ayan ti stripes a blouse ko. Tay impalabakan ka ngay. Awan dita kabinet yo. Ya, madam! Awan nga rod, iso ko nga ti isuot ko, tada pa panak, ngamjak mat mabiru ka nan. No awan iti kabinet yo, jak amon ayan nan, madam. Ay, ayan mo't nga taday ta a blousean aya. Lucky charm ko nga min dayjay. Kita nyo na yung bag, ma'am. Okay nga rod, bye. Bye, madam. Ay, nadlaw na pa'y gayam day ta. Kunaklano din na madlaw, ta adumot tibado na. Oh, naikaday jabak nangan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kaano ti subli ni Ami ditoy, anak ko? Inton maminsan pa'y abigat, papa. Nakabakasyon nga min. Ay, ipalabak ko makenkuan na ti kurtina iti silid ko. Urayin nyo laangan ti panagsublina, papa. Busy akmet, jak masango ti aglaba. Wanan Aywan gayam, nabirukan nyo ka di ti mapukpukaw nga alahas yo. Awan pa'y nga rod, anak ko. No kasta nga rod, masapol ang maipatarimaan ko ti CCTV tayo. No kasta, adamat mapukpukaw agamit mo? Adda papa, iso anang panunutak iti pamuspusan, tapno maduktalan ti agtatakaw. Sabali nga min tagparparik na kanyak. Agsasarunumot din ang mapukawan tayo iti gamit. Anyat aramidam. Kampay idi adda seminar ko. Iso ajak pay la agawid inton rabi. Makiturugak pay la ang ijay balay damanang sita. Agbati kayo dito'y balay. Jak ilak ti silid ko. Baybay ak anakalukat. Sige, anak ko. Agridam kayo, papa. Ngam di kayo agpuyat, Saan abale? Tamabalinan ti CCTV. Awan ni Madam Carmen ita. Inton bigat kano ti panagawid na. Ni Sir Mario, nakaturugan tarabi imatan. Gundawaya kunday to'y. Ado ti alahas iti silid ni Madam Kat. Inayadak ti mapan iti silid na. Tapno sa andak amadlaw. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Adda ako niti silid ni Madam. Dito'y katipang iduldulinan na iti alahas na. Ay sus! Paldo! Ala kami nagituyang na. Nasaan ako nga agsubli dito yung lugar. Instant back na nga kuno kaskasano. Ami, anyat aramidam iti silid ti anak ko. Sir Mario! Apay ngig gamam dagita alahas anak ko. Kwa! Ay, di ta kayo na! Makap mo ditan! Basta alag dagito yan! Hoy! Ang supli ka dito! Sigang tatao! Ang supli ka dito! Agawag pa itagtaray! Sir, imuli ni Ami iti gate. Diyak nakamatan. Timpuak iti gate. Naglokon tayo siya, babae. Rodel, awagam ni madam mo. Ipakaamom kan kuha na tinapasawak. Wan, sir. Peke ti police clearance kan barangay clearance dayjay nga ami. Sabali at tao ti akinnagan iti dayjay. Anya? Awan nga min impakita na nga ID na. Sigud siguron nga aramid na ti kasjay. Agtatakaw magkayam dayjay a babae. Naan ano tatakyag mo? Na-dislocate sa mutan. Na-aksidente ak nga rod na nang nagsakit. Limpyo ka apimanaw dito'y palay. Ita, kasta tilang am asumangpot. Ipa-check up mo dayta. Saan na nanang? Ay di ka man nagar-aramid. Ipa-check up mo dayta. Saan ko naklangaro dun? Aging bagtumala ang daytoy. Aywan, pumanawak mo ilan no madamdama. Adda papanak. Papanamanan kat kasta lang arudin ti kasasaad mo. Inakagbakasyon. No damang sapul kanyak. Jak amo kunayo latan, Tituya kun nga agnaid apong. Tapno da kadwayo. Ni nanang mungay. Aday di balay,
Apay kayat mo dito, ikat bambantay, awan babalay, awan pa'y kurinte. Basta dito ya kun nga agnaed apong, takadwaan kayo. Ang nanano tatakyag mau. Apay anak kasalapay itipan nyo di taabagam. Ay kwa, nablubas si tapong. Itimpla andak man kidi iti kape. Jak makatimpla. Ada kapiyo. Ada kinirog abagas. Kaya mau. Uwin lata na apong. Makatawanan tinapalabas. Ngam san pa'y anatiliw da dyan nga ami. Wen nga rod, Papa. Awan samot ten namnama ang maisubli pa'y dagijay tinakaw na. Nakunampay anak ko. Awan san tinamnama, Papa. Iso adi yun panunutin day jay. Ay na, dito'y matgayam ti ayan mo, ame. Ni, anya tararamidan nyo dito, nanang. Ay ka, tumay nakmat pa Sharon, ha? Ame, indarumda ka dagiti amom. Nagtakaw ka man kaya mon. Inaramid mo man ti jak kayat. Apaya kasta ka, anak ko. Ha? Apaya nagtakaw ka ngay. Dakas ti kasta. Namin anon abi nagbagaak day taapo ko yun, nanang. Ngamawan dengdenggan na. Anay ko, agsakit man ang titakyag kun. Ha? Limtag samot. Huwag nga rod, igurigur ko pa yun. Bolbolong, tipat pa tumarko kang kwana. Diyan mga minamo tagilot. Aprusak lang atatakyag na. Naan ano nga minday taya? Nakadisgrasya am. Timpwa kak ijigate dagiti amok. Kastoy matun. Anya? Ay, di ka lagbutang iti kastangar aramidam. Kastamlatan iti agnan ayon. Aglemlemeng ka aging gatinggana. Kahit di mon ipaagas tatakyag mo. Kasanon ngay no, paibalod dak nanang. Makisarita ka na saya at kadagiti amom. Bareng kaasyanda ka no maisublim dagiti tinakaw mo. Ayan dagiti tinakaw mo aya. Adda ditabag ko nanang. Ala, agrubwat kan, takuyugan ka. Inta makisarita ka dagiti amom, ami. Naimbag nga orasyo, madam. Ha? Ami? Naimbag nga orasyo, ma'am. Siyakti ina ni ami. Kat iso nga imay kami, taadda isubli ti anak ko kada kayo, madam. Ha? Ala, sumrag kayo. Apay tatakyag mo, Ami. Jak amo no nabluwan no anya. Jak mo't may garawan. Nagsakit, madam. Naalak day to'y iditimpwa kakitigate yu, idiintaray ko titinakaw ko. Anya? Isubli kong dagi jay, madam. Adtoy, kompleto day ta. Sapay la ko matasanda ka pa ibalod. Kasyandak ko, mamam. Isa nagpakita kada kayo. Tadyak kaya taglamlam mang ititong palbiyag ko. Kin pagbabawyak tinaramid ko, madam. Pagkawanandak ko, ma. Ay, Ami. No siyak amaysa, madam. No anya ti panggadang yo. No paibalod julat ta ti anak ko. Awan maaramidan mi ta nagbasol mo't. At nakarbangan nyo amang ipabalod kan ko, ana, madam. Sige, tagsarita kami pa'y iti amak. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. No kasta, diton idarom, anak ko. Saanin, Papa? Saan abalita na isublimat dagiti napukaw kada tayo? Ngamno ngay ulitin ng tumanan tikas dyan ngay naramid na. Problema na daytan. No di pa'y lagnakam, makaamun itibiyag na. Dinan urayan adakdakas pa'y ti mapasamak kan kwa na. Ngam nagkarimat ng agbalbaliwan. Ala, sikati makaam mo no ditan ipabalod. Pag nakman namat sigurong tikas dyan napasamak kan kwa na. Dinan maigaraw ti may nga ima na, gapo iti aramid na. Wan nga rod, Papa.
bareng agbalbaliwan. Kumustan ta imam, mayatan? Wala nang. May garaw kumutan kan saan na nasakit. Nalaing ngamin dyan ang isimpa. Pag nakmamdaytan, anapasamakan ka anak ko. No di ka pa'y laagnakam, amangan no dakdakas pa'y ti mapasamakan ka. Wen, nanang. Talaga nagbabawya kung ti naramid ko iti kalabas. Mabuti nga kung nga agaramid iti may kaniwas. Tadyak kayat ti makarma, nanang. Biyag. Ti tao. Danica, umay ka. Dumagas tapay dita restaurant. Okay. Inta dumawat iti kwarta ni Papa. Tagpasyar ta madamdama. Apaman amalpas ti klase ta. Sika talaga. Naimbaglakit din, tasan nga istrikto ni Papam. Anya asaan? Istrikto day jay. Ti kayat na. Balay pagadalan laang ti ayan ko. Ngamkit di saan anaimot. Naparabor ni Papa. Wen nga rod, nadlaw ko day taken kwa na. Saan naimot? No nya tikid dawam, itid na adagos kan ka. Siyempre, pat-pat ganak namin unay ti amat, Danica. Good morning, ma'am. Good morning. Ni Papa? Ada di opisina na, ma'am. Okay. Thanks. Umay ka, Danica. Okay. Ngap, sikan sa latan ti sumbra kita yan ni Papa. Mabainak magpakita. Anya ko matipagpainaw. Kat sigod mat ngong umay ka dito. Sika talaga. Umay ka kit din. Duatang agpakita kin ni Papa. Tapno palubusan nak ngagpasyal inton malam. Alaman laangan. Di kayo nagpakpakarabi, Rose, ha? Wan, Papa. Adtoy, war tayo adwadahita. Agyaman nak, Papa. Ilibre mo't ni Danica ay, ha? Wan, Papa. Areglado. Awan kayo marunan, katanya't orasan. Mala daw kayo ni di klase, yo. Okay, let's go, Danica. Oh, mapan kami pa. Mapan kami pa, sir. Sige. Take care, ha? Dennis, honey. Johan, sumrek ka. Talaga sumrakak. Apay di mo sungsungbatan ti cellphone mo. Pasensya kan, busy, ha? Kasta ka na yun ti bagbagam. Busy! Ho! No kasta? Nobya ni Papam day siya babae, Rose? Wan, friend. Apera day je anobya na. Kanayon da nga agapa. Anya? Kas jaydan manipod idipay. Agapa da, inton kwan, okay da man yan. Kalpasan ti sumagmamanungal daw, agapa da man yan. Hay, away batida adwa. Jak korsonada ti ugali ni Nanay Joan, friend. Adayo ti ugali na itiday di mama. Nasapa ngamin anatay day di mama man niya. Wan nga ron, friend. Elementary akpay la idi. Ay, malagip ko mananday di mama. Kailiw ko lakat nga rudan. Ay, sorry friend Impalagip ko mananday di mamam. Okay lang, Danica. No kasta, manipod na tay day di mamam. Italangan na kinobya ni Papam. One friend. Sa bagay, ubing pa'y ti amam. Nasurok lasing kwentana. One friend. Nasapad ang amin anagasawa iti day di mama. Ado nga rod ti agko na. Akas kamla agkabsat kin ni Papa. Ubing pa'y ngamin tilangana. Wen, mabalin na pa'y ti mga sawa no kayat na. Ngam, jak kayat day di anana Joan nga agbalin nga stepmother ko. Jak kurso na ti ugali na. Happy graduation, anak ko. Agyaman nak Papa. Para ken ka ti balikit. Danica, agpadatan anakalpas iti panagadal na. When friend? Dani ka iha,
Congratulations, matkan ka. Agyaman nak, sir. Anya, sir. Tata ko nam kanya. Takas lagkabsat kayo ni ti anak ko. Agrambak tayo. Rambakan tayo, ti panaggraduaryon adwa. Oh, nangag mo, friend, ha? Agrambak tayo. Saan ka pa ilang agaw-awid ijay probinsyayo, ha? Ngam, adda ni tatang ko. Ikuyog mo ti amam, tapno maam-am mo mimat. Ay na, mababay na kanakaw. Pasigababak ng tisa nga iliyo, itigayem mau. Di ka agbabain, tatang. Urebak ng daros, saan da mata pobre. Nagsisingpet da. Oy, nayadan nyo ti mga nubing, ha? Diyak kayat nga da makitak awara iti swelo. Dali, madam. Dayjay siguro ti asawa ni Sir Dinais. Saan, tatang? Nobyan na pailaeng. Saan da pa nagkasar? Kasta? Wen, tatang. Kasta day ta. Stricto talaga. Ay, kastay sumot ti bumalayag. O, Dani ka, tumulong ka mat nga trabaho, ah. Ha? Wen, ma'am. Laglagi pa, nailibren ti blowout mo. Taginastusan ni Dennis. Tumulong ka mat kadagiti trabaho, ah. Saan agapo taad da dagiti babawnan kat senyorita kamutan. Wen, ma'am. Juan, anya ka kadi. Dani ka iya. Tata, mangan kayo pa'y. Di ka agbabain. Pasensya kay lakumahan. Ay, uwan, sir. Awadan yaban na. Juan, mapantay ti silid. Panawan da kayo pa'y. Kasta kakit di, ah. Kanayon nakapabainan. Tatang. Talaga gaya masabali ti ugali ti nobya na anak. Wen, iso abay-bayan tayon. Di tayon ikaskaso, tatang. Tatang, nakapasakit ti board exam. Ay nagsaya at ay nanakaw. Wen, tatang. Ay na, sapay ko mata makatrabaho ako iti mabiit. Ay nagyaman tayo ti Diyos sa nakaw. Ika gumakton ti makastrag iti trabaho, tatang. Sino di ka dua malalaki di kalman? Di ko nam, di ka nakikita? Nakita ti panagkuyog yo. Kat apay, dakas ti makikuyog iti gayam. Gayam ko day chay, ni Lloyd. Apay nga ro da nag-holding hands kayo. Kat apay, dakas ayan no ag-holding hands dagiti aggayam, Dennis. Ha, Ha! Awan karbangam amang lapad kanyak iti kayat ko nga ramidan. Laglagi pam, asaan nak nga asawa. haniya. Kwarta man kit di. Pangusaram, iti kwarta. Paglalakim? On. Ah! Atay ko. Nagalas ka ti kasta pa nagkit-kitam kanyakon. Ha! Sinaan kan tupay! Haniya. Ha! Amo ka! Mabuteng ka amang isina kanyak. Tasyak laeng tinailawan anangayat kan ka. Apay, ti ko na, at dapay ayam mangayat itikaskan ka, laklakayan. Hoy, Dennis, kita umot tarupam ah. Ti rupa ta adwa. Ha! Agkatawanan tang agpaiso, ngem adayo nga ubing tilangak ngem sika. Ado ti mangibagbaga akas laak lakano agtawan lang iti 30. Kwarta man kunak, tadagatangak. Awan kwartak. Ada na nga ramahtak. Basit langan, tinabati. Talaga karkaritin na ka. Sinaan ka man langan. Kitaak man no asino ti agsanoong. Di mo matla maitad ti kasapulak. Isong agsinatan. Makamuka, nukas ta ti pangedeng mo. Ay na, no ti ko namkat at dapay lamangayat kan ka. Pulos! Laklakayan kan. Iso ano siyak ti sika. Itad mo ti daw dawata ka kwarta. Tapnosan ka sinaan. Latingitek. Ngem awan maited ko.
No kasta, nag-break kayoan kini Dennis, amiga. Wan, amiga. Ay, Siyak tinang i-break. Ang amo, kadi na matla kabaulan ti panagsinami. Iso asigurado akamaten nakto day chay. Ta siyempre, siyak lang tinailawan ang nakirelasyon kan kuana. Ha! Kita umatiro pa na laklakayanan. Kansan payagwapo. Asino kumamat ti mailawan kan kuana ngay. ay, di mo maibagati kasta, amiga. Tadamat na kita'y pangit ang napigsa ti karismana. Depende yan sa diskarte. Ha? No adaman mailawan ang mga yatkan kuana. Dagitay padak ababakat. Wano babakat paingam iti siya. Amiga. Naminano na di mawatak iti kwarta kan kuana. Ngampulos nga awan inted na kanyak. Iso asinina ako na. Tawan matlat maghimulak kan kuana. Oh, Rose, nakaawag ka mat. Danica, agaw-awis ni Papa. Sa dino. Ag nightlife tayo ka no. Ni, itaman pa'y. Problemado ni Papa. Iso akayat na ti makailiw-liwag. Ah, kasta ka di. Kat ti kayat na, datati ka doha na. Kat, TGF na ngay. Kadwa tayo kadimat. Saan? Nagapad ang arod. Daka mo, ngam nag-break dansan. Ha? Ag-ready ka na? Tamadamdama laang. Dagasandakan kini Papa, ha? Ala, kababain saman. Nagdal na ka man. Anya ka babain. Kasla barkada tan ni Papa niya. Gundawayan takit di Taison amis mo ti mga wis kada nga ag nightlife. Ay na, tapno mapadasan tamat friend. O sige, agsagana ka na. Bye! Bye! Papa, aguro talaga pa Unang inuman tayo. Rose, Huston, nabartag kayon ka ni Papam. Sandali ka. Ipapas na ti ag-enjoy. Hindi ka sama tag-enjoy. Hindi sama domininam. Nabartag kayon, friend. Senpai. Mabit lang ha. Anak mo nagsiyan. Ay, ala, anyay, di mon kabalan ti bagim. Maulo ka. Ala, umay katalalayan ka, friend. Tulad na kita. Kotse, dami ka. Please. Kaya kung ka matulong. Sige, titulbog tilugan, adakan ni Papam. Papanang yun to. Ay, iji ko cheyo, sir. Makaturturog ka nun ni Rose. Kumayan. Makatuturo ka pa. Di yun samat ka ba ulan, sir? Ay, ala, umay kayo. Alalayan kayo, adwa. Nagawin tayo. Saan, sir? Nabartag kayo. Di yu kabalan ti agmaneho. Iturog yu pa'y lang di tilugan. Madamdama tayo nga agawid. Nawalawa ka talaga. Ups, Isadag ko pa ilay di abagan, Danica. Sorry. okay lang, sir. Payakas to'y matan tiriknak. Kaslakit ti pimartak ti panagtibayok. Idinagsadag ni Sir Dennis iti abagak. Oh, Jack maawatan tiriknak. Rose, mabalin ti umay? Oh, Danica, friend. Sumra ka. Naimbag man ta nakapasyar ka. Ni Papam, anda ka di? Adda iti silad na. Jak amo no anyat kukuin na. Nakaidan samot. Nagsweldo akon, friend. Siyak mo ti mangitreat ka da kayo ni Papam. Ha? Talaga? O sige, inak ibaga kin ni Papa, Danica. Sir Dennis, di ka matan uminom. Da kaya tintagbartag. Tapno damang bantay kada kayo ko ni Rose, Danica. Ha?
Napilitan akla na ginom idi, gapo iti sakit tinakam ko ni Joan. Papa, Dani ka. O may kayo, sana na. Ala, nabartakan ni Rose, Uy sir. nga Rod, ang mabalin ka di adin ako nawagan iti sir. Tata ko namlatan. Sige, tata. Pakawanan na ko madani ka. Ang jak makaid na. Aging nga jak maipod no tiriknakan ka. Agayatakan kan. Sorry. Sabay ko mata di nakagura. Amo nga awan tinamnamakan ka. Takas latatang nakon. Gapo talaklakaya nga amang ngamitisi ka. Ang magpudnuwak lata. Tadya kabalan nga ilimad ti pudno amarikrik-nak. Di ka madanagan. Ngamin, agpada ta iti marikrik na. Agpaiso, dane ka. Wen, ayayatan ka mat. Sigurado ka, Dani ka? Agayat ka kin ni Papa? Nga uray laklakay nga adayungan si ka? Wen, Rose. Ni papamti nakakita kiti sapsapula kiti may sa alalaki. Naanos, man nakaawat, kan syempre, managayat. Nakitak ti kinadong muna. Nasyakla amay sa, kayat ko lang unay Ngam, amangan no saan akayat ni tatang mo ni Papa aparakan ka. Nasingpot ti amak, Rose. Suportado ka nayon kanyak. Basta muna apakaragsakak, friend. Kat, anyat plano yo kin ni Papa? Agkasar kamin iti mabiit. Joan, anya ka di manan ti sangsangitam. Basta kita ta, agsangit ka. Ay ayak lang amin ti bakik, amiga. Bumakot akon. Ngam awan matlaangan ti masarakak alalaki amang seryoso kanyak. Apay akas Agpada ta, Ngamay, bakit tamat ngaminan? Asin ko mga ti mangayat kadata? Manmanumot ti lalakay di ti lugar tayo, tanat natay damatan. Nagrigat gayam ti awan kadkadwa na amiga. Sayang, jakla kuman sininsinaan idi ni Dennis. Ay, wen, kumusta nga ta ni Dennis? Ay, jakam mo. Awanan damag ko kankwana. Ngam planok ti agsublikan kwana. Isama panak ijay lugar da. Naimbag nga oras mo, Dennis. Joan, nakalagip ka matapi masyal. Sumrek ka. Agyamanak, Dennis. Agtugaw ka. Dani ka, sweetheart. Mangisaga na ka man iti merienda ta da bisita ta. One sweetheart. Apay sweetheart ti awag yu iti gayem ti anak mo, Dennis. Awan ka gaya mi di kasarmi. Agasawa kami ka ni Danica. Anya, nukasta. Ay, kablaawan ka, Dennis. Oray at danidad mo, ubing kayam tinaasawam. Agyamanak, Joan. Pakawanan na kuma, no tinagtagibasit ka iti kalabas. Naimbagpaikan ka, tanakasarak ka iti katakunay na mo iti biyag. Iso timpa iti Diyos ni Danica kanyak, Joan. Gatsi ka, kumusta? Asino ti asawam ita? Kwa, awan. Sana kun nga agbayag, Dennis. Adapay gayam papanak. Nagbiit kan? Agmerienda ka pa yan. Ay, isahanan. Agdardarasak ngamin. O sige, mapanakon. Agyaman aklaangan.
Biyag ti tao. Marigatan akong nga agbayad iti renta ti balay dito Bagyaw, Faylay, bakit? Anya nga tano agawid talangan ni lugar may. Si Kaman, Agsapulak langan iti sabali a panggadak iti lugar may. Kabaulak mo't trabaho iti construction. maawatan ka. Ti desisyon mo ti masurot. Kan may sa, awan mo't natalgad apanggadan ka dito'y Bagyo. Inton bigat mo't lang agawid tan iti lugar mi. Makamuditan, tinapatag. Saan tanton nga agabang pa iti balay. Kat, adda nga rod pag naedanta iti lugar yo. Makisaritak pailaan ka dagiti kakabsat day ditatang ko ang makipagnaig ta pailaan ka nakwada Lakay. Day ti pangedeng ka, Faylay. Saan nga umdas ti matgadak dito'y Bagyaw? Iso nga agawid talangay iti lugar may. Nasaya at matanagawid kayon dito'y lugar tayo, kanakan. Nabayag mo't apanawan ti panagtalina udyaw jay Bagyaw. Nantay, agpagpakaasi ak kuma makipagnaid kami pailang kini Feli nga asawak dito'y balayaw. Sana parekot day ta, baro. Kabsat ko day ditatang mo. Iso nga awan ti pagparikotam. Agyaman aklaunay, antil yun Kat, nangan kayo ka din. Saan pa, antay? Kinapudno na, mabisin kami ni ti asawak. Malamabit lang nga raw, ta inak agluto iti kanon niyaw. Inak man kit ditiliwan di kakaiso na manukaw. Agyaman aklaunay, antil yun Dukas ta si Mangput Dabong kunti asawa na dito lugar tayo kabagais. Wan kabagis. At dada ita ijay balay ko. Nangina ka nung amin no agabang da ijay Bagyaw. Iso nga imbaitan a dito'y lugar tayo. Kastaya. Mapanak man nga ro di jay balay kabagais ta nakman kita ni Baong akaanakanta. Ay katuan kabagis. Mapankalata. Ingkamot iliwan ajay kaanakanta. Ay wanta na bayag a panawan ajak nakit kita. Sa nga pulon sa tawanan. Ay na, maragsa ka na ka makakita man ang kang kabaong kaanakan. Kastak magkang ka, Uncle Sianaw. Kasla, saan kayo alimakla kaya, Uncle? Ay, limakay mo't na taon, Nagado tao bang kaon? Sana madlaw alimakay kayo, Uncle. Kaing ingas yung launay na di tatangkaw. Kasaya. Ay, kabsat ko nga raw, di kaing ingas kao. Kahit awan ka di pa'y ti anak yaw ken ni Filay. Ay, awan pa yang Uncle. Anya? Siyak ti adda parikot na, Uncle. Isong ang ingay ta? Awan pa lang ti anak mi? Ay, kat makabukal kay tulata, barok. Agkararag kayo ken ni Apo Diyos, tapno paraburan na kayo iti anak. Uncle, wen gayam, no kasapulan nyo ti tulong kao. Umasidag kayo laing kanyak. Agyaman na, Uncle Siano. Di kayak babay ni ti asawa mga umasidag kanyak. Uray no nakurapay lati pa nagbiag ka. Damot latamakan ko Uncle, ado ti mulak anat natang ni bangkag kao. No kasapulan nyo ti sidayaw. Ingkay lata mga alay di bangkag. Lakay, doon alawas ta dito'y lugar yo. May ibos matan ti kwartata. Awan ka di pa'y nasa pulam at trabaho. Masadutak nga agsapol iti panggadak, Feli. Saan tamot nga agparikot iti makmakan dito Gaputa adumot itadangkel siya now. Kan makipangpangan tamot dito balay ni Antilyo na Kababain, lakay. Mangnamnamatalatan ka dakwada. Anya kumangit ipagbainam kat kakabsat mo't da ditatang ko da Antilyo na kanang kalsyanaw. Uray pay. Kan may sa, awan mo't pagsapulan ni Antiluning. Agtartarakan na ang iti baboy. Kan makiburburas na ang mat iti mais. Relax ka dilaang bakit? Di ka kadi unag dandanag. Uray no awan ti panggadak at damot pagdawatak iti makmakan. At dapay gayam bakan ti alutim ni ti likudan ti balay ang kalsyanaw.
Ay, wain, baraw. Jak na mulaan, daytay tinatanggap po ta. At damot kan di bangkag ko asok kaya. Kaslamayat amulaan ti balay Uncle Sianaw. Ha? Anya ti kayat mo asawan baraw. Mabalin ayamit nga imulat ti balay. At ti kayat ko asawan ng Kyle, no mabalinak nga agpatakder iti kalapaw ko dita. Ha? Total, bakantimot day taluti mangkal. No, palubusan nak nga agpatakder iti kalapaw ko dita, di agpatakderak. Ay, sana parekot day ta, baraw. Mayatak lata. Patakderam iti kalapaw mo no kayat mao. Ay na, agyaman nag-angkal siya na. Wain, kahit kau. Agala ka pa iti kawayan di talikod Ay na, agyaman nag-angkal. Palubusan nakpay gayang magpukan iti kawayan nga aramata iti kalapaw kau. Agaramid mat gaya man ni Bong iti kalapaw ijay likodan ti balay mau kabagis siya no. Wain ka pa guys. Nakisarita kanyak patakderan na iti kalapaw jay bakanti alutek. Imanugo taklatan at awan mo't sabsabalay. Kaanakan tamat. Sa bagay matkit di kabagays. May mayata no dabukod da pagtaengan iti asawa na atap no marami damot ti kay kayat da nga uray kalapaw laeng. Ay katuan sana balay. Tanalaing mat karpintero ni Bong. Amuna tar aramidin na. Wain ka ba guys? Sa may sa nabayagan bakante na jay alutay. Nagsamagpaikid din ata jak maruruutan, jak madaldalusan. Ang mga no pagumukan pa ikati ulagan Mala, nasayat mat nga raw no agaramid da iti kalapaw da. Tapno lumasin da nga agasawa, tanay awanon ipakan ko kadakwada kabagays. Ha? Manipod si Mangput da, siyak ti gumatgatang iti kananda. Anya? Jay matarak ti gatgatangan ni Bong, imbes kumasidaan no bagas. Ayun na yan. Jak mo kastagayam ka ba guys? Di mo tadi mo mat ida mabambantayan. Nalaing mat gayam nga aginom iti arak ni Bong. Ibusan na jay may sa ating ngadan. Anya? Kasladanom nga inuman na jay arak kabagis. Dinsa pa yun agangus. Nagbiit mo nga naramid ti kalapaw mo, baong barawk. Kasla kaano lang ang patakder mo. Wanang kalsyanaw, mabalin min apag naidan ka ni Felay. Ay kahit mabalinin ata dalpaskat nga rudain. Nagpintas a kalapaw, tinaramid mo. Nagdalos pa yan ti arubayan. Wanang kal, nagtinulong kami nga gasawa tapno madalosan ti arubayan. Aya! Tilang parekot ang kal, awan ti kuryente may. Ay, huwag ngagpaisaw. Ay, kaano sa inyo pa ilang tiyag silaw iti lampara Tinapatag at dan bukod yaw abalay. Huwag makidiyang kal. Ay, huwag gayam. Pabuludan dak man pa ilang iti bagasyaw. Isublik mo't ladagaw sa paman ang makasapulak iti panggadak ang kal. Ay, huwag na barawk. Ikan kayaw iti bagasyaw nga gasawa. Agyamanak, Uncle Siano. Kanayon mat nga awan di tabalay da ni Bong kabagays. Napan iti trabaho na kabagays. No kasta, at dan trabaho ni Bong. Adan, simrek karpinteraw iti may patpatakder abalay jamyanan. Kasta ka day kabagays. Wain, dakla balay jay patpatakder daga po ta balay ti Hawaiano. Nasayat mat nga raw, tadan panggadan jay kaanakan ta kabagays. Napanan ni Baong Filay. Saan pa'y asimangpwet, Uncle Siano? Ay, malimang. Ang hindi pa nagawain. Ay, sigurado anabartek manin no sumangpwet, Uncle. Nalang magayam nga aginom iti arak di asawam. Wan nga rod, Uncle. Sabali pa'y mat nga rod ti ugali na numabartek. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Napudot ti ulo na numabartek, Uncle. Kastan ti ugali na, uray idi adda kami pa'y iji bagyo.
Kastagayam. Italang nga namwak na itaa. Nadaan nga agpaiso iti trabaho. Ang bigastos na mo iti arak ni sweldo na. Uncle, Damot gayam sana nasaya at nga ugali ni Bong. Igatang na iti arak ti matgadan na. Nagalasan. Isaga na kung dagiti awita kaya bangkag kaw. Mangal dawak to umatan ni Jai. Psst. Psst. Ha? Asino yung mga sit-sit-sit kanyak? Adamo nagang kwa. Ay! Sigala kay! Umasidag ka man, Lidaw! Ha? Nagbastusin ni Bong. Isumagayam ti mga sit-sit-sit kanyak. Umasidag ka dito ko na! Tiyawanan ba'y na Bong? Paiman? Awan mo tayong tinisrespetom kanyak, Bong. Awan babayin mo ah. Sigala kay kunam latamat ng kanyak. Relax! Di ka ka din akong ungat, Uncle Siano. Kastagayam to galim, numabartek ka. Awan respetom. Kunak no nasingpat ka. Pasensya ka, Uncle Siano, ha? Lambing ko lang kang kadita. Anyalambing nga sasawab. Uncle, dumawat ako may ti pulutan. Naibos nga minan di pulutan ka. Sinalbag ka. Siya payasan nga inom iti arak ti pagdawata iti pulutan. Maturog ka kay dahin. Tanay, nabartek ka. Kasta timbagakan ka ni Bong kabagays. Wen, kabagis Leonang. Nagalas magayam ti ugalin ano mabartek. Awan respeto na. Na tiawanan bain abong. Awan utang nanay baganakam. Imanugot ka ngagpatakder iti balay na iti solar mo. Ngam kasta ter aramidan na kan ka. Mas dawak nga raw di tay sit-sit-sitan nakan. Awagan na latan tinagan ka. Lakay siya na. Kuna nakiday. Kay ayan na ngay nga raw. Pinalawak nga gininaom nga may sa ijay sirok ti sa lamagay. Dandan ni barsa kag iti panabas itay sinitsitan nak ngam. Linaplapdak lang ti bagay kabagays. Talaga ang masurona. di ka laagbain, Bong. Ipakpakitam latipod no nga ugalim kini Uncle Siano. Anya kumangay ti pagbayin ak feli. Dumawdawat ak lang matiti mapulutan no adda. Wanangam saan ko maakas jay ti panagsasaom. Awan respetom kini Uncle Siano. Sumabang ka man! Di ka nga rod ang pungtot Bagbagaan ka. Ngam di nakmadangdagan. Anay ko. Alala. Apay nagsipat ka. Agsao ka pa'y takitam. Sa lang nga sipat ti maramanam kanya. Nawatam! Apaya limitam day ta makanawan na pingping mao filay. Di nang ranak ni Bong Uncle Siano. Anya, maaramin ni Bungday takang ka. Wanang ka nabayagan adamtang ranak. Anya, No adda di na maguston nga ibagak. Agkabilatan. ay, kastagayam tir aramidan na kang ka. Uncle. Sana nasaya ati kasta. Diyak kanunungan. No, naskan ngay darum mo, aramidan. Diyak maaramid day ta, Uncle. Amangan no ad-ad ang ranak. Anya, At dapay saan nyo nga amo nga ugali ti kaanakan nyo, Uncle Siano. Nagado alalaki ti agiinom ijay arubayan dabong kabagis. kastaya ka ba guys? Iso asinurot ka dito'y bangkag mo. Ta ipakamukan ka. Tiyawanan ba inabang? Inaramid na pag-iinuman jay solar ka? Ay, sana mabalain. Awan babain day jay akanakan ta.
kunamlan asino nga agitugot iti barkada na. Agyamanak, tembagam na ita kabagays. Nagtagawid ak tapapanawag ida nga agiinom iti sularkaw. Ay mabiit laeng kabagis. Kasaritam tulatan inton saan anabartek. Amangan no saan nakamutla denggen. Ay, siyak ti makamo kabagays. Talaga papanawag dagiti babarkada na ijay sularkaw. Di dalag babain. No, malpas kayo nga ginaw, pagawi demaun, dagiti barkadam. Anyat parikot aya, Uncle Siano. Saan da kamat nga anwa na? Yak kayat nga daagi inom dito'y arubayan ti balay ko. Iso apang nga asem, tapapanawam taon dagiti babarkadam. Makita mayat nga dapelen inuman mi nga arak, Uncle Siano. Kababain mayat no papanawag latan dagiti babarkada. Saan kumanatangkan ti ulam baong? Impalubos ko agpatakder ka iti balayo dito'y sularkaw. Angam, di na kayat asawain, nga ramidem matlatan ti kayat mau. Anya? Sapay kumata saan mo asintiran timbagakeng ka, baong. Maturog kan, Bong. Nabarbartek ka. Nagawid ang dagiti barkadam. Maturog kan kunak, tani, rabio na yun. Yak kurso na dati pa nagsasao itay ng kalsyana. Ha? Tiyawanan ba inalakay? Iboy-boy nakit din, di pa nang ipalubos na ngagpatakdirak iti balay ta dito isular na. Paiman? Ay nga taramidam, Bong. Ikak iti pagnakman dayjay alakay. Makatuturo ka doon. Adalaman ti rabi ay. Nabanuga ka nagapo iji bangkag ko itay. Rumor ka man, lakay siya, no? Nibongjag pukpukaw kat makaong ungat. Rumor ka kuna! Ay, sinalbag abaw. Kung kugtaran na matantiri daw ka. Dadailag tiri daw mo! Ay, naluktan ng tiri daw. Uncle Siano! Tumpak kayo ni Titawa! Nagbatin na kayo ni Bong! Ay, wan! Sinalbag abaw. Umaynak matantag batay. Ay, tumpak ako ni Titawa. Agsubli ka lang ay siya! Huston, Bong! Di mo dangran niyang Uncle Siano! Agawid tan! Diyak magustuhan timbagbaga na itay. Ti amo na nga tagat kabain ko ti awanan bain alagay. Anya ka din ti mapaspasamakan ka, Bong. Kapsat ti amam ng Uncle Siano. Sular natin ang ipatakderan tay iti balay tan. Manya kumano kabsat na? Bong pangaasim! Di mo pagaramidan iti dakas ng Uncle Siano. Agpakpakaasiak, Bong! Ay, Diyos ko! Anya ka din da ito ang mapaspasamak. Demonyo mo't gayam da iti akaanakan ta kabagis. Ay, huwag ka pa guys. Imbaglakit din ata nakatarayak idirabi ay. Timpuakak ititawa. Kano saan natayak kumaitan. Anya? Impukaw ni Felay at timpuakak ititawa. Diyak paikit din na puutan nakadano nagpagaya may niti kasabaan naglimlimang. Anya? Ay, kasta una abutin ko idirabi kabagays. Kahit anya ti planom ita kabagays. Agawidak, kat nakasarita na dyan, demonyaw. Kasanaw noor-orayan nakagayam adangran. Ay na, agandad ka kumakabagays. Nausawan mo't siguron kabagays. Papanawag lang ni Daiti Sularkaw, tapnod na kong gunana. Nasaya at maitasan ka na nabartek, baong. Panggap nakpayain at agbatan ni Dirabe ay. Kat, anya nga rod di kayat mo mapasama kita, Uncle Siano.
Kaya't ti mababaynan ng runa iti sangwanan dagiti pabarkadak. Hindi nakisarita ka, kayat mo ti agbalay dito sular ka. Pinatgan ka. Sa anak balin anaimot kada kayo nga gasawa. Ha? Nagtalaga kang kagapota ka anakan ka. Hanggang kas timo lagayam ti subad mo. Kapulain ka na bainan ka ako nam. Isa pumanaw kayo lain dito yung sular ka. Anya? Nangig mo ti kinunak. Alain niyo amin ain. Dagiti gargarit yaw. Kat pumanaw kayo dito yung sular ka. Saan amabalin ang Kalsyano? Saan kami apumanaw? Anya? Imanugot ka nagpatakdirak dito sular mo? Sa ita? Ibabawim? Sana kas ka rin ti pumanaw. Anya? At dadakas ang mapasamak dito'y no ipilit mo timang papanaw kada kami iti asawak. At dakarbungak amang papanaw kada kayaw. Gapot na sular ko da ito'y bawng. Anya? No, nasayaat ka kumakanyak. Saan na mapasamak ti kastaoy? Agasam, kabalan naggaya matagbatan. Awan babayin mau. Basta, saan kami apumanaw dito'y sular mo? Nga uray anyat mapaspasamak ang Kalsyano. Anya? Nagkarit ka matayin baong? Ala, pumanaw ka ng Kalsyano. No di ka pala pumanaw, ulitak tinaramid ko kang kaidirabi. Saan ka bigbigan akabsat day di tatang? Oh, anya pala tinaramidin, Feli. Di mo matan garawan ti kan kanam. Awan ganas ko amangan, bong. Anya? Mabainak itar aramidam. Awan utang mo anaimbag anakam kadagiti timulong kadata. Dayta ka manan. Saan ka di aday ti pagsaritaan ta, Feli? Maan kagit din. Oh, lugan mo ti barangay kan pulis ti dimtang. Kakuyog dagiti pulis ng Kalsyano. Ni. Anya ti kahit asawan da ito eh. Pangasim ang Kalsyano. Di na kumamot pa'y balod. Masyan ka kumakanyak. Ita, amo maam ti agpakaasay kanyak. Ti asawam ti nakaimatang iti naramid mo kanyak iti rabi ay. Ti asawam matlaang ti agwitness kayat nakapatayan. Isungay ta. Injarong kan. Agpagpakaasyak ang Kalsyano. Kaanak-anak. Di na kumamot pa'y balod, Uncle. Agnakam kamot siguro itanbang. Leksyon kang kada ito nginaramid ka. Tapno makamiris ka adakkel abasol. Tinaramid mo. Tinandanim pa ng patay kanyak. Pakawanan na kang Kalsyano. Sinadanak nagbaliw. Basta isanod mong tidarom mo kontra kanyak. Ay, saan? Saan ang nagbaliw ti pangidyang ka? Naskan na madusa ka? Gapaw iti naramid mo kanyak! तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में सब लोग व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हम लोग खाना वाना खा के इसके बाद तैयार हो गए हैं, जा रहे हैं वीडियो बनाने। दोस्तों, टाइम कितना हो रहा है? 12 बज रहा है। टाइम 12 बज रहा है और अंदर सालू दीदी, कन्हैया भैया, पूजा लाडो और बहनी सब लोग लूडो खेल रहे हैं। पर हम तैयार होकर बैठे हुए हैं। दोस्तों, अब जा रहे हैं वीडियो बनाने। प्लीज़ हमारे वीडियो को सपोर्ट करो, लाइक कमेंट करो दोस्तों। अब तक लिए बाय बाय। अभी दिखाते हैं आप सभी लोग को। दोस्तों, पूजा लाडो बाहर आ गए लूडो खेल के। पहले जीत गई हैं दोस्तों, इसीलिए दोस्तों 3 बार खेले, तीनों बार हार गए। आज के बाद लूडो बंद नहीं खेलेंगे। तो 3 बार खेले, 3 बार भी हार गए दोस्तों। बताओ, गुस्सा भी हो गई होंगी। बहुत खराब लग रहा है दोस्तों, इतनी छोटी सी लड़की से हार गए, आप लोग देख सकते हैं। बताओ, उनसे हार गई। उनके दिमाग बहुत है।
तो दोस्तों पूजा लाडू खाना वाना खा ली है, अभी नहाई वही नहीं है, इसलिए अभी वीडियो नहीं बना रही हैं दोस्तों। जाके नहा वहा लो। अब जा रहे दोस्तों नहाने, तब एकदम सुंदर मेकअप वेकअप करके तब आते हैं आप लोग के बीच में। कल रात को जा रहे थे दोस्तों, पर ट्रेन छूट गया इसलिए आई हैं। अब आज देखो जाएंगी दोस्तों। रो भी रही थी कि मेरा ट्रेन छूट गया। हाँ दोस्तों, जब आ रहे थे ना तो बहुत बुरा लग रहा था कि हम इतना दूर से, मतलब इतना दूर आ भी गए स्टेशन पे, मेरा ट्रेन भी नहीं है। रोने लगी थी, आ भी नहीं रही थी, सोची कि अभी आएंगे तो कैसा लगेगा, इसलिए भैया लेके आए थे। फिर हम बोले भैया भी कि नहीं हम स्टेशन पे ही रह जाएंगे, तो भैया बोले कि लड़की जात हो के हम लोग स्टेशन पे नहीं छोड़ेंगे। चलो ठीक है, जाके नहा वहा लो। भैया लूडो खेल के बाहर निकल गए हैं। चेहरा देखो कैसे बनाए हुए हैं। टेंशन आज सारा दिन झगड़ा करके दरवाजा बंद कर ली। आज हम लोग बाहर रहेंगे। बाहर ही देखते हैं। चाय पानी भी। तो दोस्तों हमारे वीडियो को सपोर्ट करो, लाइक कमेंट करिए। Biyag ti tao. No kasta, agawit kan dito Pilipinas, ana? Wen saling, iso apagsaganaan yun ti anak yo. Taumay kun ikasar. Ha? Si kakit dimot, ana. Ni Alvin nga anak mi ati mangikasarkan ka, tayso ti lalaki. Ay wen gaya man niya. Agad, anyangal daw ti sangput mo dito Pilipinas nga, ana. Basta, mabitan. Makabulan laangan ti palapsan. Adda akon tita. O sige nga Raud, di ka madanagan. Tabaro talaga ni Alvin nga anak may. Para kan kalaang. Oh! Nagmayaten adenggan saling. Wan, para kan kalaang ni Alvin, ana. No sumangpeten ni ana agayem mau. Sigurado nga raw da singiran na nagiti utang takin kwa na. Sapay dakkel agatad din na utang takin kwa na. Kasanwa singiran na ta, kat agbalinto na manugang ta. Ha? Kursonada na di anak ta. Imbagak ngamin amabain nga agaram. Iso nga awang pay nubya na. Kay kuna naman nga dan nubya na. Kun kuna na laang dayjay. Ang amawan ka di, patpatsumot. Ay kat mayat ano din ang pabayadan ti utang ta, bakay? Saan ka no nga ruden? Takas tamot ti kunana. No katugangan na tantaon, di na tan singiran. Kayat ka na yamam mo kadagiti dadakkel ko, ispi. Alvin, madanagan na. Di daan mo may isang unano tinubyam. Anya ko mati maaramidan da. Siyak ti masurot, ispi. Siyak ti mga sawa. Saan nga isuda? Alvin, Nakasaganak ang mangilaban kin ka. Tay ayaten ka unay, ispi. agyaman nak iti day tapanagayat, Alvin. Ay ayaten kamat unay-unay. Kayat kan nga ikasar, ispi. Iso nga ibagakon ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kami. Sige, ngam, kasla mabuti nga, Alvin. Amangan no sandak akayat aparakin ka. Saan man? Kayat da ka, ispi. Tinasayaat, yamam mo kapay kadakwada. Sakbay ti idadanon mi. Nanang, adda kadwa kasi mangpait. Ni ispi, nobyak. Naimbag nga orasyon, ana. Agmano ak. Ha? Ay, Alvin? Di ka man mangrabak? Ay, Sana ka mga rabrabak, nanang. Ni ispi ti bagbagak anobyak kada kayo. anya? Sige, sumrag kayon. Tay nak ituloy tararamida kaya kusina. Ala, umay ka ni ispi. Alvin, Di ka agbabain. Tabumalay kan tumutin ditoy. Ipapabalay mo, wan? Wen, Alvin. Anya mo day nga anak tan lakay. Dilakat nakapili mo tani tinubya na. Mas daawak Kasla mauawanan iti babae. Dayjay pa'y mo ta babae ti naram na. Nanang, tatang,
Anya ter aramidin nyo dito likod ti balay. Mangan tayo na. Ha? Mangan kayon. Sa anak pa'y amabisen. Uray siya. Sa anak pa'y may amabisay. Mangan kayaw. Sumaruno kamin taon kininanang mo amangan. Tatang, nanang, amok adiyo kayat nispi para kanyak. Ngam pangasiyo Tadiyo kumamot iparupalauna itinubyak ti diyo panangayat kenkwana. Nagado amabalin mo nga Armandita. Ngamapi aday jay pa babae. Anyalat sa dagiti kakabagyan kan kakalugaran tayon ngay. Noona ano ti asawaam. Awan bibiyang ko iti sawon ti tao, nanang. Basta ay ayatek nispi. Kayat ko nga ikasar tinubyak. Ay saan? Ado dita mabalin mo nga asawaan. Basta saan aday jay a babae. Anyalat lang nga dagiti apo ko minton ngay. Pasig nga unanaw. Ay manyak. Oray siya. Diyak kaya takatawaan da tayon tao. Pulay dagiti unano kun adanton kada tayaw. Kababain. Kan di mo't aday bagbagak kan kang armam. Jay bak nang agayam ko ijabrawd. Ni Ana. Balasang pa day jay. Diyak kayat day jay, nanang. Anyat di mo pangayatan kenkwana. Kit ado ti kwarta day jay agayam ni nanang mo. Ay basta diyak kayat tatang. Ni ispiti ay ayata. Iso ti kalay sa. Aniya. Pasensya ka ni timpakita da nanang kintatang ko ken ka. Ispe. Oh, apay nga rod nga agluwa ka. Mababayinak lang amin kin ka. Kun masyanak kin ka. Gapo iti sanda pa ng pampansin kin ka. Okay lang kanyak, Alvin. Sakbay ang nagawid tayo di balayo. Sinaga na akong data a reaksyon da. Tapno sa anak unay amasakitan. Sinakbaya. Ispe. Man nakaawat na. Tauray asino mat siguro ti agsaad itibiyang dagiti dadakkel mo. Saan amaliklikan ti kasjay adyarda. Tadida ni namnama amay sa nga unano tinubiam. Wen, saan arumbang tinaramid da? Ala, pasensyaan talataydan, Alvin. Di ka nagliday. Nagyaman ak ispi Talaga nakasingsingput ka. Awan mapasamak akasar, Albain. Anya, ngam tatang, kayat mintag simpakin ispi. Anya nga minti kinayat mo iti day ja babae aya. Naimbag kumaano baknang. Baknang aya daya babae, Albain. Saan tatang? Mutlagayam! Mapay ngagpatay kalaunay kinkwana. Ay, basta saan mi akayat day ja babae para kan kaalben. Tandaan nam day ta. Agtaraytan ispi. Anya, amang ano ad-adago mura dagiti dadakkel mo. Makaammo ditan. Basta si katipilyak. Agyaman nak, Alvin. Ngam di agtaray. Amang ano dakdakis ti mapasamak no aramidan tatikasta. Sige. Basta agdin natang arudan. Anya? Adan nakam ko. Iso asaan arumbang tar aramidan dagiti dadakkel ko. Diyak kayat ngay nakamandak iti kayat kong aramidan. May mayat kumamat lang no agkasarta pa'y nga umuna, Alvin. Kasano nga rot ang makapagkasarta? Kit saan mo't akayat dananang kintatang ko. Isungag din natalatan ispi. Ay, sige. Panunutak anay imbagday ta, Alvin. Apay nga awan pay ladya anak mau. Bakay? Ay na, awanan. Nagdanadan ija unano-ano biya na. Ha? Nagabang da kano ija ili ti pag nagdandalakay. Anya? Talaga natangkain ti ulo na ija nga anak mau. Mangibabain? Ay, masuronak nga rod. Surutan tantuman di anak ta. Amom nga rod tayang da? Wan, intad tigayam na ti address da ija ili. Isumot la sana nagawi di kalman Kan isumot lang awan dagiti badbado nanditoy. Tanagtalaw gaya man. Anya? Napanan nagtrabaho ni Alvin. Iso nga aglaba akmatan. Kalpasan na, agdalo sa kon. Ha? Nagsubli nga ta ni Alvin. Apay nga ta. Adan samot na lipatan na. Umayan! Mabitlaan!
Ayan ti anak ka. Ayan niya, Alben. Kwa, napanin nagtrabaho na, tata. Ala, pastrakan na kami. Sige, sumret kayo, tata. Ala, mami nakawis mo, tapumanaw kan dito'y espay. Why? Alam amin ay nakagawaam ditoy. Tapumanaw kan. Pasensya ka na. Di na kami kumagurguraay. Ngumadang amin sa balay, apang yasawaan may iti anak may. Anya. Wan, iso alading itan mi Ngam na saysaya at no panawa mo anak may. Tadi da kamot lasardangan ariribukan, no di mo sinaan ni Alben. Nana, adda na pasama kiti nagbaitan mi iti anak iyo. Kahit, anya kumanuad da. Apay, iti kasta kinabasit mo, agsikog ka nga ta. Alan, ako kusem amin ay nakagawaam. Tapumanaw kan. Kung pangasay, di ka nagpakpakita iti anak may. Api-api nanawan nak ni Spay. Sa dino tayan na itan, nanang. Nakamiris siguro na. Asaan kayong agbagay? Isapi manawin. Sa pulag tinubyak, nanang. Bye-bye, Amon. Ah, Inala na nga ron amin nakawusnan. Pinanawan na kan sa pulang pailaay. diyak ngamin makontak ti cellphone na. Di mat adayaw ti lugar da. Amang ano nagawi din. Mapanak ijay lugar da, nanang. Ay saanay? Apayaya di mo amo ti sao, Alben. Kas kalaubing nga nasuker. Nanang? Agsagana kakit na mabiitan ti isasangpot niya ana. Manipod abroad. Musta, Alvin? Okay lang, nana. Nana. Si Kamat. May mayat siguro no. Manang tiyawag mo kanyak. Wano. Anak ko namlatan no iso. Ha? Ay, wan. Ada pasalubong ko kan ka. Aha. Oh, adoy. Nginginaan, Arelo. Ha? Awatam. Saan, nana? Alakit din. Awatam mon. Adoy. Adapay na yun dayta. Oh, ipadas mo man. Ayag mo ti imam. Ha? Ha? Oh, adayta. Wow! Bagbagay mo. Eksakto kan ka. Ala, kababain na, nana. Di kag babayin. Kan, wan gayam. Kayat mo ti motorsiklo? Gumatang tayo ti motorsiklo. Ha? Saan? Ay na, mabain la day ta. Ha? Kayat nakaday, ana. Tatang? Wan, amo ka man nagbabain ni Alvin. Tasaan amatagtagari. Sige, agsarita kayaw, tay nakmangalay ti meriendayaw. Oh, at ti pagkatang yu iti merienda. Ha? Agyaman ana. Anak ko, ado ti utang mi ken ni Ana. Ngamno ikasar mo, di na kamin singirin. Unay matintikas tangan aramido nyo, nanang. Siyak ti pagbayad yo iti utang yo. Unay ka matan, anak ko. Apay nga mingimutang kayo kinkwana. Kalpasan na, siyak ti pagbayad yo. Ala ka din, nasing pumut ni Ana. Kanada mabalin na itipihag. Nakunana kanyak, ano agasawa kayon, asikasunyo la kanon tinegosyo na. Dua kayo ang mangimanihar. Alan anak ko, agpagpakaasiak, dakkel ti utang mi kankwana. Iso please, umanugot kan. Jay lugan ni Ana ti simbangpet. Kita man ni nagpintas ti lugan na ni. No asawam ni Ana, kukwam tunday talugan. Saling! Umay nagtulungan, taadutin sangput ko. Ala, umay kan anak ko, sabdan ta ni Ana.
Ispe, no sa di naman tayan mo ita. Kaya't ko ti agkid daw iti dispensakin ka. No aramidag ti kastoy. Manon abulan ngay uray ka. Ngam di ka simmang pahit. Pinanawan na ka di ka man lang nagpakada kanyak. Awan amo ka nagbasulak yun ka. Ngam no apay basta ibati naklatan. Isu apasensya kan, Ispi. No ikasar ko ni Ana. Pakawanan na kuma. Agyaman akte manugot ka dito yan balay ti pagnaadan ta, Alvin. Inton bigatan ti kasarta. Nakasaga na aminan ang maaramat para iti kasarta. Ana. Apayatap-tapayaam ti ulom. Nagsakit ti ulo, Ana. Jakla kayat nga ibagakin ka. Apay? Jak mo. Masansan ti pa nagsakit ti ulok. Grabe ti sakit na ita. Anya, tinasayaat. Ipan ka iti doktor. Mabit laang isaganak ti lugan. Kumusta ka na ti anak ta? Saleng. Lakay, adda ka no tumor iti utak ni Alvin. Kahit kasanon ti kasarda ita. Ay, awanan may tantan pala siguro Masapo la maopera jay anak ta. Umay kami mahan, Ana. Kumusta ni Alvin, Ana? Kasjay, marigatan lata. Manipod na opera. Simabalin ti attitude na. Anya? Ala, sumra kayo, takitaan nyo ti anak yo. Adda iti silid mi. Agyaman kami. Sino kayo? Apay, di na kami mabigbig, Alvin. Kadwak ni tatang mo. Diyak mo. Aday wandak. Di kay mo ama mo. Ha? Apay nga akas tamod tinti bagbagaham anak ko. Saan kayo nga mo? Saan kayo mo? Kastan ti Jarna, manipod na opera. Ngam agsublinto matla ka no ti normal a panunot na. Ay na anak ko. Una yan ti kasta na pasamakan ka. Aywan, agtumarkan iti agas mo, Alvin. Umay ka. Pumanaw ka. Pumanaw ka. Di ka mamo. Di naksagitan. Burangan! Ay na, di mo pagsawan iti kasta ni Ana Asawam ni Ana. Ay. Pumanaw kayo. Pumanaw kayo dito. Saan kayo nga mamo? Mangan kan, Alvin. Subuan ka. Ay, apay at tinipay mo ti plato. Anya kamutan, Alvin. Kastala ka na yun ang aramidam. Tunggal pa kanon ka, tipayam. Panawan daw dito. Aglablabos kan. Mapoy-puyatan aklangarudan ang mga asikasukan ka. Dinakpay ka asyan mat. Makisama ka mat Alvin. Kinasayaan. Itulod kalaangan iya balayo. Kan amaanusan nga si kaswan. Lading itag, ngamso ko akon. Jak maanusan ti anak yo. Isasublatan yun. Anya? Di kay madanagan. Saan ko nasingiran dagiti utang yo kanya. Basta da kayon ti mga sikasukin ni Alvin, tamarigatan akon. Ag-surrender ti bagi. Total, san kami pa'y matanag kasara iti anak yo? Alakat, Ana. Sige nga, Rod. Ibati mo ta anak mi diti balay. Kat, agyaman kami ititulong mo kan kuana. Naimbag nga oras yo, tata. Ha? Sika?
Masikog ka? Wan, tata. Agpakpakaasya. Palubusan dak kumaamang sarong karkin ni Alvin. Ha? Nadamag ko ti panagsakit na. Iso nga karigatak timay. Mala, sumrag ka. Agdiritso ka ni tisilid ni Alvin. Alvin, apayakas tayo matan tinagtungtong palam. Ha? Alvin, agpaimbag ka kuma. Mga anak man, mabisinak. Mabit lang ha. Inak mga lady ka ng igi kusina. Ayan ni Ispay, bakit? At ijay silid ni Alvin. Masikog kayam ni Ispay. Wan nga rod. Kat naibaga na ni Alvin ti amati sigog na. Ay, nagsingpert ni Ispay ang mga asikaso iti anak ta. Linabaran na itay. Wan, nakaan-anos. Sana kas ka ni Ana. Uway, nauman ni Ana ang mga asikaso ko ni Alvin. Iso nga insublinan kadata ti anak ta. Ay, lakay. Dinto nga tamauman ni SP ang mga asikaso iti anak ta. Jak amo paliiwan ta No kasta, pag naudan ta pala dito ni SP. Kit kapilitan takayat naman nga si kasuan ti anak ta. Aday ta, nalabaran ka manan. Kan nasukatan kan Alvin. Kasta umisam ka. Agpaimbag ka wan. Tani, dumakdakalan tayo tiyan ko. Adanton anak ta, Alvin. Wen, naimbaga kon. Amom, SP. Manipod dimdan ka. Kasla simaranta ni Alvin. Ininutan ti panagimbag na. Nana. Ay na, agyaman kami kan ka, SP. Wain, balasang ka. Agyaman kami kin ka. Kin pakawanan da kami. Iti naramid miking ka iti kalabais. Balasang ka. Uwan balasang ko. Sorry talaga. Kapo iti panagtagtag ibasit may kan ka inay. Pagbababawihan may SP. Awan anyaman na, Nana. Tata, lipatan tayon tinapalabas. Kat ikarit, nga aginggat ka ba ilak? Asikaswak ni Alvin. Ay ayatag ti anak yu, Nana, Tata. Ay ayatan ka, SP. Ay ayatan ka mat, Alvin. Unay. Agpapigsa ka, wen. Tani, dandanin ti panagpas ngay ko. Wen, SP, agpaimbagak. Para kada kayo iti agbalin nga anak ta.